je odabran u spomen Marka Marulića koji je upravo toga dana, 1501. godine, završio svoje djelo Juditu koja je izdana 20 godina kasnije. Judita je prvi ep u hrvatskoj književnosti koji je ispjevan na hrvatskom jeziku. Marka Marulića smatra se ocem hrvatske književnosti, a njegova cjelokupna književna ostavština temelj je nacionalne književne baštine i dokaz zrelosti hrvatskog narodnog jezika. A srednja škola Marka Marulića Slatina, koja nosi ime oca hrvatske književnosti, jedina je srednjoškolska ustanova na slatinskom području sa 4-godišnjim programima, koja danas obilježava dan škole. Tim povodom pozivam ravnatelja škole, profesora Ivana Roštaša, da nam se obrati prigodnim riječima. Na samom početku svečane sjednice želim vam svima dobrodošlicu, a zahvaljujem se svim učenicima i nastavnicima koji sudjeluju u godišnjem programu Dana škole, od prošlotjednih radionica pa do dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održati idući tjedan. Poštovane kolegice i kolege, zaposlenici naše škole, dragi umirovljenici, poštovani članovi školskog odbora, dragi učenici, sve vas srdačno pozdravljam i čestitam Dan škole. Učenice Anju Kosijer i Lanu Fotez, koje će na gitari i klaviru pratiti Ana Mariju Jokić, vokalisticu. Učenici će izvesti pjesmu Josipe Lisac, Gdje Dunav ljubi nebu. Dan obilježavanja Dana škole i ova svečana sjednica prilika je da pokažemo kao učenici i profesori sve ono što se odvijalo u našoj školi u proteklih godinu dana, na što smo ponosni i koje smo uspjehe polučili od županijske i državne razine, te koji su nam planovi za mjesece koji dolaze. Zato pozivam ravnatelja škole da prigodnom prezentacijom prisutnima prikaže različite aktivnosti i događanja u protekloj godini, kao i postignuća učenika i nastavnika na različitim natjecanjima i smotrama. Prezentacije škole želim vas upoznati sa dijelom aktivnosti koje nisu niti u prošlogodišnjoj, niti u ovogodišnjoj prezentaciji. Evo, podsjećam da su nam plan i struktura upisa za 22. godinu naknadno odobreni nakon e-savjetovanja i odlaska u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a vašim zalaganjem upisali smo 2 razredna odjela gimnazije, tako da prošlogodišnji Dan škole je imao malo gorak okus jer smo ostali bez jednog razrednog odjela. Učenice Ivo Lovčani na klavijaturama, Anju Kosijer na gitari i vokalistice Lanu Fotez i Ana Mariju Jokić da izvedu pjesmu Ledena od Toše Brojevskog.
2023. održana je u Orahovici. Karlo Martinović, učenik prvog razreda gimnazije pod mentorstvom profesorice Željke Orban, u svom je monologu iz Šekspirove tragedije Hamlet, prema riječima redatelja Marija Kovača, predsjednika povjerenstva, pokazao izuzetan talent za glumu, samouvjeren nastup i odličnu kontrolu izraženog repertoara, a povrh svega pravnost. Te ga zato pozivam da sve ono što mori Hamleta još jednom predstavi i na ovoj svečanoj sjednici. Sada sam sam. Kao kakav polac. Kakav niski rob sam ja. Nije li strašno da taj glumac tu, u jednoj pjesmi, u jednom snu, u strasti, maštom svojom može da priseli dušu, da od njenog djelovanja probijedi lik. Koliko budu suzi na licu straha i jecanje u glasu i držanje sve s njegovom maštom ne dođe u skladu. Jesam li ja strašljivac? Tko me zove mi tobom? Tko mi glavu razdječu pa mi bradu na ulice? Tko me za nos muče? Imam lažni pluća gura, ej! Tko mi to čini, a? Obora mi, ja bih to podnio sve. Jer mora da sam golublje jetre i nemam žuč da upredu zagorčavam. Inače bih nahranio sve nebeske vrane, ovog groba strvlju. Krvavi bludni nitkove, bezdušna i bludna, opaka i izdajnička huljo! Osveto! U ovom kratkom kulturno-glazbenom programu predstavit će se i plesnom koreografijom naše učenice. Lana Fotez, Marta Gebaj, Marta Mikolić, Uma Milaščević, Ivan Ovčanin, Anja Kosijer, Mija Škvarić, Tina Mraz, Nika Filković, Marija Škrnički, Leona Pohiba, Ana Marija Jokić, Mateja Podolski i Gabriela Kovačević pod mentorstvom profesorice Mirte Drobnjak. Pjesmu Tule Men inače izvodi belgijski pjevač Štromen. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, m'a une dernière fois derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain événement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement.
dire que je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les gna tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je serai plus belle, où tu mourras au naturel. Arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kitmos qui est éternel. Mon chou belle, c'est jamais bon. T'es tout belle, c'est jamais bon. Belle-moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Nadam se da ste uživali u pripremljenom programu i još jednom upućujem srdačne čestitke svim prisutnima na ovoj svečanoj sjednici povodom obilježavanja dana škole Srednje škole Marka Marulića Zlatar. A sad vas pozivamo da se poslužite pralinama koje su napravili naši